Ayomo jina namba tujefu namba 12. Timu yake Lawrence Manga ni goalkeeper namba tujefu namba 2. Abatimu zombi cyagwende busiro. Kabereho banabe mu mwaka gwe kubiri mwena. Aba BBS referee sako ne CBS radio. Abatebanzizo ukuraga ebivamu kutema mukire Badi. Kipa ini singa. Kipa ini singa. Kipa. Yanga akiwa kuchaji golo ya kuwele chakwe ya golo. Kabalinga.